Pa pozdrav svima youtuberi, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vas naučiti stvar koja izgleda ovako. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi. Pa pošto ste se napokon vratili, verujem da želite da naučite tu stvar, ako je već ne znate. To se zove vodopad i u stvari je vrlo lako da se uradi. Neće vam trebati mnogo vremena, to je jedan od prvih poteza koje sam naučio, tako da bacimo se na učenje. Ovako, jedino što treba da znate je da treba da imate mišiće. Da treba da imate mišiće u rukama. Pogledajte, imate karte u ruci normalno u mechanics gripu, dođete drugom rukom, ako ste dešnjaci vašom desnom rukom, pošto sam ja levak, znači vi radite obrnuto od onoga što ja radim, obrnute strane, pa ovako, dođete vašom rukom, stavite ovako, znači bukvalno je priljubite uz špil, bukvalno ovako, i počnete da pritiskate, vidite kako se stvara vazduh između karata, jel vidite? I kada tako ispritiskate, onda će se dobiti ovaj vazduh. Odatle, bukvalno samo što treba da uradite je da popustite taj pritisak. Znači pokret ruke vam je ovakav, pa je ovakav, vidite. Pa verovali ili ne, ako vežbate, to je to, nema više ništa od tutoriala, znači nema šta više da se kaže. Pa youtuberi, odlučio sam vam da vam dam nekoliko pro saveta za ovaj potez, pogledajte. Na početku kada dođete i kada uhvatite ovako karte, jedva ćete moći da ih iskrivite ako su vam čvrste karte. Ako su mekane, onda će ići sve lagano. Znači ako imate mekane karte, moći ćete odmah od početka da radite ovaj potez. Sada, ako imate čvrste karte, odnosno ako imate bicycle karte ili nešto tako, sklonite pola špila ili četvrtinu špila ili kako god, kako se osjećate. Možda bi bilo bolje da sklonite samo trećinu ili četvrtinu, pošto bi pola bilo premalo. Kada imate pola špila, dođete rukom i isprobavajte nešto. Isprobavajte da stavite karte ovdje, da stavite karte dublje, da stavite karte pri vrhu, gde vam je lakše. Znači, pogledajte, ja radim spring ovako, radim spring odavde, vidite. Ako vi radite spring odavde ovako, vi ih stavite na donji deo ruku jer vam je taj donji deo ruku razvijen i teže će vam ići ako stavite ovde, nego ako stavite ovde, razumete? Nadam se da me razumete. Tako da youtuberi, to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svideo, ako jeste naravno kao i uvek, ostavite like, share i subscribe, zapratite me na Instagramu ako je to ono što želite, link će biti dole u deskripciji, pišite u komentarima šta želite sljedeće da vas naučim i naravno pogledajte neku od naših montaža gdje radim cardistry i trikove, vrlo kratki i onako efektivne trikove, bit će linkovi u deskripciji također, pa youtuberi, to bi bilo to i vidimo se još.